Michael Jordan le Air Jordan khovel in mel riat ma kha chuan Converse kha infim na thum no abikin sneaker a chuan tuma el rol lova ma hruai tu ani char thina min athletic shoe a leido ni chuan Converse su amit thla lang ma sa ni thin tin Adidas po alar viau to bok Nike ero an la lian lutuk lem lo ma se buaina pakhat ta chu mi te tu ber le lar ber ni mek chuin ngai an nei tran ter to a tlan san na tur dang an nei lo mai chau ani enti Jordan le a phei ko karon lan ma chuan an sportwear kha rong chi ni ani deuh top mai a var plain ani lo chuan a dum plain ani deuh top mai ma se kum sang ka zago somriat panga lo in her chuka sport lam thuam ko vela chuan melung poimo Nike in aron phun kum ani khati un laya NBA ko vela mi thar mai lani Michael Jordan le Nike chung contract an sign ta ole chiang zo ka soi fi turin kum sang zago somriat panga train kum nin ton hung le lokang o kum sang ka zago somriat pathum ani a Michael Jordan chu college basketball huanga star ron ni chou mek ani University of North Carolina tana player poimo ni a bowler base tak ani boka akum le sang ka zago somriat palia NBA draft po aming sar chho tangal de mai ti chuan chumi kuma Chicago Bulls ina an player la lu pathum jinga pakhachu ni zuya chuti lai chuan sportwear company Nike chu basketball phei khok bi ka phei chuan bultran chau chau an la ni a achunga Adidas le Converse te phak tuma tran le chho ve ngar ani Nike chuan enga mo thil tanglam tak an thlen ani lo chuan achunga company pani te chu antana phak ro lovin anin ka ra zau chho mai don ti anin tha chiang le kum sang kha zakwa somriat palia chuan Nike chuan player tha tak tak Moses Malone te Jamal Wilkes te ani chho to a ma se brand dang te angin marquee player nei ve tlak lo tha thiam fing ba ga ko chu mai ni lo ko pawn lam thlega player tha om zia per chu mi pui te du ron iconic player kan ti ang chi hi ani ome Converse chun chu tin chi player lar le fen nga to sa Larry Bird te Isaiah Thomas te Magic Johnson te le Dr. J te ho an nei tlat mai chung te bang chu Nike chun an brand thale tu ran player than le chu khovel ma Nike basketball mel tar lang tu tur ani antia mi tu emo sum don khovela Nike profile sang taka vor dor thei tur ko chung le entertainment khovel shrim po fen thar tam tak Nike tana hi blue thei tur an do a an ril ro jam player no pangte mai pakhachu hol san nei nge a ma se boina lian takom tu Michael Jordan chuan Nike ne na tho dun adu tlat lo du lo satli ani loin adu lo hul hual le nga la di ome kan thria tu ro chu kum sang kha zakwa somriat palia ka chuan Michael Jordan hi kum so pakua pel or chau ani a rol thar mai chau ala ni ve a hun lai me patlei rol dang ang thoin amit la per tu chu Adidas ve tho ani an tracksuit class ZZ mai tele an chin chi na three stripes chuan a hip lo thelo chu tiang ani la ya lar po la lar lu tuk lo Nike ne na lo tho dun chu aril ru om lem lo ma se van tu thla doin Adidas lam la chuan Jordan chuan lo tho pui cha big lo ve le zela kan thria tang khan college level a chuan lar ve thokat to ma se NBA chuan mi thar mai ala ni tlap tani Nike ne na tho ho adu miu lo awangin Jordan atana option dang om le chu Converse ani le mai ma sin nei ho hi a hun la ya lar ber ni ma se an design ta chuan Michael Jordan adu thu an sam le box lo aduin an du lova du tu tela adu big si lo ani pere Michael Jordan hian soita khan Nike hi anar satli amai ni loin am product en sin tur tangel poina kal tu lova company a kalna tur a plane ticket an pek da po ala du lo thak ani ome heti hun la ya Nike ai o Michael Jordan dor tu David Fogg chuan heti hian a soi Michael kan company chu mi rom hu sak ver sim la kan thil siam te po chu mit nge am huin kan ho tu te le thok tu te po mai man ti pui ve sin sim la ka tia ani chuan David Frank tangin soi tamai ila season ha thak tak ka khel zo chau ania chu mai ni loin Olympica coach night an min thual zo le chia ka chawani ka zui lo meng che ti chu ka chana don chuna ni ati ama hi kala chiang bik lutuk lo sim boka voi ni kai mu na chau ala ni boxi in po hanin nel em na engma kan nei lo sim boxi khati lai khan ani ang thoin ke po kai zon na konga bultran ve chau mai kum no pangte mai chau ala ni ve a kan ham hu masak ber chu
ani hi Nike ta na sign tu ra so mani ma se chu la chu min nar fit la thak mai box hi ka career hong thei ti ka ria ka rel ru buai khop mai ti na soi ein dor zui zel dan chu soi vek to lo mai ila ole game khat po a khel chin ma in Nike hian Michael Jordan hi chan ngei tumin alaka ri san la ni ti ria ila he bus rugi sign thar tan hian sneaker du thu sam siam sak tumin thei to pan chu ngal char char ani khati hun laya Nike creative director chu Peter Moore ani a Nike tang design tu pa tho ha ani Moore chu Michael Jordan an NBA phei kok ma sapar tur Air Jordan model chu CM tu ra ti ani a na hau tak zet mai ani ome a chan chu Michael Jordan khang khati lai han Nike su strim kha adu ri tlat boxi lo Michael Jordan chuan Peter Moore an hena chuan Nike sol so om dan alo soi se la a cha thei lutuk ke chung ka phei khok ne na game ka khel hian ground le ka ke hi nai bio se ka du ani ati Michael Jordan ka air technology ngai na chi player ani lo ver shim bok la taka voi tam takanin muwa an ti dun nuwa chuan Peter Moore chuan a phei khok design na chu atran ta chu cha ti pan turin air unit chu a modify ta in choi moi zet mai na hun lai mi ta ti ngai lo takin rong sen le dum amang boka Michael Jordan a Bulls jersey ne na chu color chu ein mil don e ma wanga ti ani ome Nike sneaker chuak ma sa to ho Air Force One le Nike dang te ho nen design chu a sang lu tuk lem lo a ming fu zet mai Air Jordan ti hi minute khat emolek chuwa David Falk Robert Streisand te na an ngei to chu ani lat tu David Falk chuan a minga chuan Michael Jordan bu mai kha tha ka tia ati adang nge ka phu chuwa signature line ania ama signature shoe ania khovel huwa pa hi ting lam reng brand tang point ani tu minga pu mai thin ni lom ni ka tia ma se ropa chuan David rethiam lo ni kum ni thum liam ta kha ngai to le la fashion khovela designer product tam tak a chu ka America mi pui te hian helam hian ra to lu tu tlat mi tu ma in NBA rookie kum som ni pakhat mi ming kha an bor chiam te thut arinom lo ama ming putu la hian designing lama experience nei lo ti chu kan thretlang ni lom ni chu vai Michael Jordan ti chu kan phu thei lowang el pui tur designer ming lar tam tak liam pui atam e mai ri lo te a market an di pral vekang atia ani chuan enge phui duwa tin rop chu ka zo ta ti ani la chuan kha chui mo phurna lom atim hi mai box hi thil thar kan pho chu dona ma se thil thar ming tu chu Michael Jordan ero ani tur ani lo atilea chu ta tak chuan karil lu thil pakhat aron lang zoka Nike chuan heti level thowian running shoes thar atlang zar meka chu phego chu design chikat air sol santi mai hi akeng tela abuna tinomin chet vel po tino me ma karil lu chuan boruak nia Michael hi great tang karania boruak at hian athlok hi ni rot maya chu vain boruak ne nai kai noi Air Jordan tin apming chu kan vu turani kan tingal top maya rop la chuan min hil soi lo tha lo ti ve em boka ti in na soi he phei kok thar rong dum le asenin pol hian mi mit alanga le Air Jordan 1 chu ma basketball su so ga chu avar rong dang chi ka ta trial ani tlang puya rong war ni lo ka chu abun tu jersey mil do ronga tlem te trial ka ting kha ni do top trin om zia chu ahun lai basketball su ka chu avar lam ani tlang pui ti na ni ti chuan AJ1 aran so chi chu thom ran nei hal hak maya soi sel tu la anga na roe basketball fans chuan an ngai nat le du ong chi player of the court do in dress tu na chuan an nei veta ani taka kha hun lai ka chuan entirnan Dr. J ang chi te kha chu suit nen designer clothes nen anin thum thin tlata normal people ta ngai nat ahara an mit ala lem lo tlat tani ti chuan thok le khata player no pang le thazet mai Michael Jordan le Air Jordan pheikhok tu lai tong kam taka pheikhok le abun tu street zet mai chu fashion khovela aron lang ta thut mai le thil thar lam le thil thar ania a mai na tiang thil hi ko chuwa bu la ni ngai tlat lo basketball khovela basketball ai thil lian zo ka thleng me ka ni tluang takin thil akal chowa engkim ma fel chho zela ma se boina ron thleng ta tlat mai NBA chuan Nike hena le tar thlum lu tuk lem lo an fly ta tlat mai le chu le tara chuan an pheikhok Air Jordan color chuan National Basketball Association du dan RM lo ani tin an ron thriat tira he thu chu he Michael Jordan le
Nike company chu mi zong ngai event a hlo tir ta chu ai poimo chu mi ngai tu an lu ta ber tu zong chu a phei kho ka chu ani chu mi nu thil theng chu marketing history a company chet na fu ber ni a khovelin a soi zui tak chu ani Nike chuan NBA tanga an le ka mu chu an ngai mo lo lui anga Michael Jordan point a phei kho bun chuin game a khel zui zelang ti in thuluk nan siam ta ma se chu thuluk na wang ero chuan game tina dollar sanga an choi zel thung Nike hian fine choi hi an huam ani ngot lova chu chau chu an huam ani lo an maun zel ta na du thlan na har saber an risani ti sual chuan chu ti lo September ni som panga chuan Nike chuan basketball shoes nang lambi khovel mit bua pho chuka October ni som pariat aron thleng chawa NBA chuan game pon lama chu sneaker chu a pei chu sak da der mai ma se thil pakhat omta chu NBA chuan chu pei ko ibun tu chu adang thei lo cha chu pei ko mithin ti tilwa tu chu Nike ku chu Air Jordan ani he thil thlengina Air Jordan ta na hai pasiam na sakdan tur hi i hrethiam an ni la in chu rem chang chu an kalral tir lo chiang khop mai le NBA chuan Michael Jordan chu an bun lo tir thei ani ma na ma se ibun ero an dal thei lo che ni ati in thiam setin advertisement an siam ta chuai chuya mi pui poi na in chu na sa le bok ma se mi pui tam jok ten kan hriat lo chu he pe ko ki NBA in a ben tak tak em ti hi ani hei hi thu tik chu ni Jordan an sang ha zago somri palia a rookie season atan til khan a pe ko bun kha Nike Air Ships ani design chin hi avar le asenatial le adum le asenatial abun chho thina Nike chuan rong dum le asena intrial Air Ships chu Air Jordan hun lo luari tura an bun tir ani a chan chu ka ti lai han la design mek ani tlat ani na taka chuan NBA in an ben po kha aming putu chu Air Jordan ni ma se e Nike Air Ships zo ki ani anti tin ban anti em tur po ani leinem warning satli mai ani ain si dan kha en sian chuan an ti le zera ma se Nike o sun don thiam lutuk na khan ban angin atlang than tir ta chiam maya chu wa chuan he phei ko khian chan chinanga he phei ko khian bilara siama he phei ko khian sumdam tak asiam phani kan ti thei ome sneaker head so chuan in rianga Michael Jordan a AJ version tin mai hian story ran nei loma kum sang kha zago somriat pariat dang contest abun Air Jordan 3 te 97 finals famous flu game ti an soi zui ta khami tuma bun AJ 12 te tin Michael Jordan an Chicago Bulls na championship title trumli na lak trum kha kan la thatha ome an sak chia lungsi eme Michael Jordan kha chuata a bokhupa atap zoi zeni ha Jordan kha na pa achana la reilova chuan he championship an lak ni takhi Father's Day ani bok tin chu mai ni loin kha game kha huneng ma chen basketball a chol san nuwa arong kir le tan tir ani boka khami truma abun Air Jordan 11 po kha alar le ani kha tin kan thiat la rem Space Jam a po han e version hi abuna amaro chu he phei khok nuwa number hi movie ka chuang kan thiat thin ang khan 23 NJ ka game abuna ero 45 aron chuang ta thung soizom zel chak om hle mai amaro chu AJ1 ani to box hi lo subject kan pel thui lu tuk don ole lo ngai la tu zong te in chu a long thu kan se a mi lo thlir sak zel tu ring kan